Kani kari Russian Meghalaya ban iprang sobhai pibaro syakani tup khobor mentaka janmir. Shabin paish khobor babnya tungini petrai kimat ke bekongsan. On pinkup burom kari Nigeria yu Menteri Rang Bakduk kari Narendra Modi daka Grand Commander of the Order of the Niger. Larakhe yaka National Press Day has State Convention Center Shillong. Pinpau unong yalam kaseng Congress ubak Roni Lingdo ya ke jingsong diau halor ke kendrum kendram hani. Bat pintip ubak kermen shela bak kaseng UDP kelas sedang berpenkre nak bentar ke election MDC ke Banwan. Ki khobor ki babnya. Kari Nigeria kan sapinkup burom ya Menteri Rang Bakduk kari Narendra Modi daka khusnam Grand Commander of the Order of the Niger. Menteri Rang Bakduk kari undai ubaar napdeng ki nongmi khmat bari ban yok pediang ya kati khusnam. Kasim Elizabeth kadai ke beningkong kabalayok pediang ya kati khusnam jikon hakasnam khat kandai spa Henry Pau kandai. Kani kandai kasin ke bakat nyo bala pinkup khusnam daka weipat kari ya Menteri Rang Bakduk kari Narendra Modi. Umudi ulapoi ha Abuja hinin kamit ha kajinglet baar singi jong u sha Nigeria. Hinin kasingi larakhe ka National Press Day ha State Convention Center. Ha kabalay don lang Menteri Rang Bak kajila u Konrad ke sangma ha ba jingkren u Konrad ulakren shapangki kam baka sorkar kalatrei ratba na kabenta ban ai jingkershan yakinong thok khubor ha kilyang baper. Kintup ru ya ka jingkershan pisa. Ya ka ka jing rakhe lapinlong da ka jingis no oktilang jongka Shillong Press Club ka Directorate of Information and Public Relations bat ka Meghalaya Editors and Publishers Association. Shosho Menteri Rang Ba ulapin pauru ba ka jingtmu jongka sarkar ka long banwanra ya ka jingitray lang hapdeng kilat patay kubor bat ka DIPR da ka ba kitaw ya kikinhon ka barit nakbenta ka ni kakam. Usang mau labatay banya syapanggi skim sarkar na kabenta kinong thok khubor. The family of deceased journalist, we used to give 1 lakh to the family of a deceased journalist. We have decided, and I'm happy to announce that we are increasing that from 1 lakh to 5 lakhs. So 5 lakhs will be provided to the family under extreme hardship on account of the death of the journalist. We were giving 50,000 to journalists who suffer permanent disability. We have increased that amount and now we have increased it to 3 lakhs. From 50,000 we're increasing that to 3 lakhs. So 3 lakhs will be provided to the journalists in case of permanent disability, rendering the journalists incapable of earning a livelihood. There was also an amount of 50,000 to journalists in case of extreme hardship due to illness. We have also decided that we will increase that amount from 50,000 to now 3 lakhs to be provided for treatment for different major ailments. Unong yalam kaseng Congress ubak Roni Lingdo ulapin pau ya kajing sodiau halor ka kendrum kendram ha ka baong bakati ka jaka pule ha kajing shisha ka de ka jaka ban ai kajing hikai omban pinksan ya ka nongrim jong no. Ubak Lingdo ulapin pau kajing sosi halor kajing mi jong ka kendrum kendram ha NEHU namar badon kat tu kat ni ki seng san hima ki persang ban pendon kam ya ka te skul ba banang pinksan ya ka nongrim ka jongki da ka baki thung de ki breu na RSS bat ki badon jingedei bat ke BJP ulayro iki samla pule ki bela mi khmat ban persha ya ka te ka jingele bakla hak te ka skul ba. After the BJP came to power, this NEHU is a central university, and people was told that people who are not qualified, to hold the posts have been appointed just because they belong to a particular organization, the RSS or the BJP. Since the BJP came into power, all this turmoil started. Earlier there was no such turmoil.
Okay, so because for the BJP, they will try to capture any institution to further their ideology. So I think the students of NEHU have done a wise thing by raising this issue. Now, how can you appoint a registrar, a sub-registrar who are not qualified? UMLA ka kleriat ubak kerman shela ulapin bena bakaseng United Democratic Party kalapin kre nakabenta ban airing haka jingjit MDC ka ban salong. Haka baki nongelam na ki district ki layo ya kamon latlut ban jet ki kertong. Ulapin tip ya ki kertong ulapin tip bakaseng kampat dep ban rai ki kerteng jong ki kertong hakikat tu kat ni constituency Hajantia Hills. Henry ulapin tikna babaro ki Henry ngut ki MDC ki bidon hakashuki MDC minta Hajantia Hills Autonomous District Council kinyok tiket ban airing minta ka kenti. Habakentat ban shim ya ka kerteng jongnu ubak kermen uloong bakarukom ya day jong kaseng bat kinong tap vote kamlong tang ban pet ya ka jingkular Henry ban pet ya ki kam ki bakiladap ban tre bat ka jing no senyang jong kinong yalam. From the party, they give us the freedom, especially in my area, in my constituency, they give us the freedom to find out the candidates. So for that, we do have our own presidents in our district. So the president, he has done his homework and he has completed the process also. So we have a candidate, but there are few constituencies that needs to be completed the process. So as of now, we cannot reveal exactly all those new candidates, but the existing MDC, all of them are candidates. Ka Defence Research and Development Organisation kala job hakajing persang penher ya unamding hypersonic baningkong jongka India. Ubala her jengai nakadolenong Dr. APJ Abdul Kalam harut duriau jongko Odisha hinin keski. Ya uni hypersonic lashnak nang bankit ya ki jingkit bapher nakabenta ka jingjngai ka bapalat ya ka 1000 kilometer nakabenta ki shipai. Haka jing tho ling baka social media menteri ketenat ki kam ya dari Rajnath Singh ulaong baka jing job ya kani ka jing persang penher kalala bantau history bat kalabu ya ke India hakathup jong ki katu kat ni kiri ki bala ban shnai ki tiar ya le jong ki shipai kat kum ka jog bamenta. Bansngut ho kambha shapang ka jingtre kam jong ka National Food Security Act 2000 khatlai lapin long ka regional camp baningkong halor ka National Food Security Act 2000 khatlai nakabenta ka than KHASI jantia hakashnong shangpung yakani ka camp lapin long Dhaka office jong Deputy Commissioner Supply West Jantia Hills District Menteri Badaipet ia Katanat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs ubak coming one ombon. Ringkat Chairman ka State Food Corporation ubak PS Thank you. Kilawan beneshim benta hakani ka regional camp. Haba ai jingkren ubak ombon ulaong baka jingtmu bat kathong bahakmat jong ka jingpenlong yakani ka regional camp kalong ban pensngotho ikipat ba. Kamtam ikitu ki bayo jingmentoy shapang ka hok ka jongki katkum ka National Food Security Act arja khatlai badru ban pensngotho ikipat ba iki jingdon kam ban penyeso yu adhar jongki bat ka ration. Ka SpaceX jong Elon Musk kan sepinher yu heavy communication satellite ke India belatip da uji sat 20 na Cape Canaveral ha United States hakakat kendai terik unai wing. Chairman ke Indian Space Research Organisation ISRO S Somanath ulaong baka SpaceX Falcon 9 kan sepinher yu uji sat 20 ka ISRO belatip ru da uji sat N2. Hakakat kendai terik unai wing la kemik lenti ba uniu satellite unyai terekam haduk kat sausnem. On ai kejing syakri bakongsan hakal lengkari India. Bakentup ia kejing penpoi internet nakabenta ki jaka ki bakam jengai. Uji sat 20 ubakhya 1,000 henyo spak kg udai uwei niki communication satellite bakhya tam jong ke India. Unong Shnaplim u Ashutosh Guwarikar ulash
Syathung kum u chairperson jong ke international jury na kebenta ke International Film Festival of India arjar arposau. Uguarekar uba lapaunam na kebenta ke film kum ke Joda Akbar lagan bat swades laong ba usngu sarong banyadan benta bat kani ka IIFA. Kaban selong ha Goa ha ka arho terik hadu arho praterik ubenai naiwing. Uni unong shna film laong ba ka cinema kalakiu bet kat kum kipor bad Omdan ke Jaka ka bakam bha bansaki kani ke jingkala banya ka Tamasa Film Festival. Kashnong murap kebadan ha West Jantia Hills bat kabahap hapok ka Thatlasken CNRD block. Kalayo ia ka jingkiu ha ka roy kapar ling baka scheme baper hapok ka Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY. Tunginis ngap halor kani ka kaipod. Arpulai arpusau ki dan khatn rutali ki longyeng hakate gishnong ki belayo jingmentoy na ka scheme Pradhan Mantri Awas Yojana habaya nujor bat pratali ki longyeng hagis nembeladep. Ka secretary ka VEC ikong diamond talang ila penpau ka benta jong ka VEC ben ai jingkershani ki Rio Shimet da ka basiyo ka Bible na ka benta sau pusan sngiling ba ki job card ban yarap ki kot kisla ki badan kam na ka benta ki jingmentoy bat ban bot din ya ka jingyat ki kam ban pentikna bagi day ban yo ka jingyarap pisa. Han mi usnem ba arpo lai arpo sau ka nakashnang jangi ki longyeng ki bayo ya kan ki scheme ki don kumba khan rimon hag isnem baladep ki yo pratali ki longyeng ding ki yo un da sisa ke ni hon ya kata nama ki longyeng ki long sem ni jangi kumba pi imne ki sa hapo iti itrap beret hag por lior por slap ki sha yo slap kal er ki teng tmol kan jaga hapo siteng me pingi das ngau hun sisa ken ki yo ya kan ka yeng kepada bala shna bah bala ajing rap ka sarkar ka long ka jingker khu omtang ya kan ki yeng ya ka sunang ka tha jangi barok kawai ka longyeng jong ikong heibor mi talang kala syajit ben yo jingmentoy na ka scheme PMAYG hausnem arhajar arpulai arhajar arpusau bat ila yo e kapisa ka balong silak lai pho hajar tingka ka jingtay ya ka yeng bathamai jong balabay tingka da ka PMAY ringkat ka jingkershan na ka scheme MGNREGS na ka benta khandai pusan sngi kani ka yeng thamai ka badan sautli ki kamra ka kanthop ya ka kamra shedja ka kamra thia na ka benta ki sangut ki khon jong ka yan kum kadak jong ka jingke shaprang bat ka jingka shan na ka sarkar ikong perto ila penpau ka jingsngongo ya ka jingker shan ba ila yo pediang bat shim ba kani ka long ka kabu bakin la ben im ka jing im ka babhana ka benta ka yeng ka sem jong Senyara per hasa da sukhana mana em mini ta da senyara em da jing suk yang man naliang kan itu kenial ora ya bun kon da lo yo demi tere hitawa yo dang chunai ta na mudun nang ki ben la pa nang yo ni se bam thu da vai na yo nang ya ri ta nya te sa inu ya pli sarkar ora ya senai jingai ko pa ya wa chong am ni ung terap lung sum wa yu mat ko pa nya ko met sang pinga kani ka longyeng kala penpau ru ka jingsngongo ya ka sarkar pedeng sarkar jela kinong ilam shnong bat ki village organization ki belano senyang hakban pendap ya ka jingtay ya ka yeng jong Bureau report DD News Meghalaya. Mintapat nginipet ya ka jinglong jingman ka sun bedeng hanong ba shalong. Ka jingkriat ka long shipo 0.9 degree Celsius bat ka jingshit ka long arpo 0.1 degree Celsius. Kajing siam ka haw kalong hinyo powe nakashispa ka por minstep bat hinyo po saw nakashispa ka por janmit. Kasun bineng kan rang bat terkong habun ki jaka kala bandon ka jingtap loob ba malumala hakikat tu kat ni ki jaka. Shabin poy shak bukot jong kutup ko ni pet biang sa sien ki mat pakongsan. On pinkup burom kari Nigeria yu menteri rang bat duk kari Narendra Modi daga Grand Commander of the Order of the Niger. Labaki ke National Press Day State Convention Center Shillong. Pinpau unong yelam kaseng Congress uba Ronnie Lingdo ya ka jingso diaw halor ki kendrum kendram halimpu. Bat pintip uba Kermen Shilla ba kaseng UDP kelas dang ban pinkre nak benta ke election MDC ke Banwan.
Tiparlok katung ilapoi syakabukut jong kutup khobor jingi mentah ke janmit haduk Malaysia yang syai kesengi kublai pi barok.